School college along Charlie Osomar do anaphan say no to drugs pu semi ke padeng. Assam State angkang arlo drugs pen chenglok asonson rakia hormu ke chokiri maphai ki jumput ajok ongdung osomaratum na hok nanglo. Lesi raki kahino dak a hormu pen koson si non ki thurmi ari soe jangaphan ke pahelo thekji mapu mathapang chingsi Karbi Anglong District Police lapen Karbi Student Association chelang pet pen Karbi Anglong Arlo Langsoli at High School Go Boys Higher Secondary School Dipu Government College Penchenglok Hum Pharo Isira Hum Kep School College along Arunify Inkorakethom Durmi Arani Hum Ridamsi Anti-Drugs Aputhaklo Charlie Osomaraphan Awareness Program ke padopana Berta Karbi Anglong News Channel Sai Hemalong Berta nang palepon. Central government campaign to raise awareness about substance abuse among youth in India. Its main aim is to make the Indian society a drug-free society, because as we know, drugs or the use of drugs in youth is in a high scale in the country like India, and it has numerous ill effects. So in order to raise awareness among the society, among the students especially, we are about to undertake a pledge in English and in Karbi language in about 5 minutes. Okay. So this program is a initiative of the District Police Administration of Karbi Anglong along with Karbi Students Association. And this program will be done in 107 schools in the district of Karbi Anglong today at 11 a.m. So I would like to request that we should understand the pledge word by word and try to follow it in letter and spirit. It's not that we will take the pledge and we must not forget what the pledge says. The pledge will be both in English and Karbi, so we will all will understand what it means, and we should not forget this thing which we are going to about to take. The pledge will be taken by principal and representative from KSA, and it will be taken on 11 a.m. So we will be waiting for 3-4 minutes. Okay, thank you. Borsing Ronghang Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party District Executive Amai Kedopon. Arunify Inkorakethom Durmi Arni Puluni Constituency Kiparlo Borsing Ronghang Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party District Executive Amai Kibipon along Kachitong Dun Lake Manpeng Kedo KACC M Tuliram Ronghang Lapen Manpeng Kedo MLA Dorsing Ronghang Lason Si Man Kedo Kethekidinga Tumseta Chitong Dun Lapen Mai ke charipon laki mai pu jiten be pensi bangso mai charipon lo. Lason si bangso mai ingsam jin pensi mai pachun pon lo. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Amai nakidu, so amai anong nakitong dulu. Lapeng ke, so amai anong ken. Macini lo jen Narendra Modi dicok tak kan sirkem non. Karbi kami lang play ko sa seglo na sengke tapos mundo bisor mo tadi ke Japon na so BJP sarkar ningkan ini ke chocolate deng no la pen ini tu tim Karbi Anglong ni ke Japon asal government sarkar council la ban non khai ungko raga thom junong te ke chocolate ningkan ini play ko la pangrum pet den itum sayang deng ke deng tupi Laya sa ideng lam sin itong kacethan Karbi Anglong at tokono kapag la preka sayang deng gedeng so kutha ka pichun dia ka lapen ke non Narendra Modi ni kan sirke ka cari pon mahut lapen Dr. Himanta Biswa ni kan ni ka cari pon mahut ni tumda BJP government rang te ni kan so ke chokpo ni cari pon mahut Karbi Anglong ara ta phal to PPC sayang deng eklen pima lapen ke PPC sayang deng kipima laya putha ram long da lapen ke ne tum chingwa jeng sai lo je tum na BJP family dia long le ka da party long da ne tum dam ji ASC CPML Congress FSMC tum na si ye la ko PP ni sayang deng iklen se for ya ponon na da mulai na ta toa non ni tum BJP ka cari bom mo sekiran non ke do bom ladak non stadium la indoor stadium data BJP em dakla na tuna thegong data BJP government ke do team kar bengong skila non hola sa ICDS center model ICDS center data letum da team kar bengong BJP ke do non la da diku media college kan kulong
Karena itu tim Karbi Anglong BJP government ke doa si hai doa son si mana si pen rata long dak si hai lam sun lam si ni tu si citang bom cukup là mình tuเป็นสิ่งนั้นเลยตุ้มพัน itu lah ke non kiceng ke pangceng lo pangceng ko la pen ke non la tarik thong ke pen ke kiceng la pen ke non tarik krihini bang ke Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong di masa na rat mai pidoji ningkan sirkep ke chok Dr. Himonto Biswama ningkan ini kecok, Norendra Buri ningkan si kecok, lapen ke dan itu tim Karbi Anglong pen ningkan trok BJP Sokar kecok lah so pun isi Narpan PPA sayang deng si klaim pima, lah so saya ne waida kelas sampai Narpan dapat cini dia vaksin itu ada kera tamai. KSA lapen Choki Hola Thana Chilang Pet Pen Iskola Hemalong Drugs Awareness Camping Kapeman Pon. Nipai ingkora ke thom aro cheklo Choki Hola Thana Kaparlo Raki Chochelo Pua Thipi En Ponsi Choki Hola Thana OC Retupal Senchua lapen Karbilo Charlia Song KSA Inglong Pha Mepu Clement Hanse lapen Arisang Huatum Chepatir Pi Ponsi Raki Chochelo Pu Iskola Hemate student lapen Lothan Bangatum Pen Iskola Hemtin along Mai Kang Nipon. Non malom student atum Raki Kirimate kecho ongdung lo pu birta long lo lapen arta ki jumpi ka tumsi kecho talit pik ason si thekpon long lo lapen aphai se tame ke bat pik ason si thekpon long lesipini Choki Hola osi lapen KSA atum pen cherok tok pensi kirika khuruk je phansi ka chisik pon pu pusi than pachini pon lapusona hut osi lapen KSA lapen lo than bangatum student atuma panja simet ke than kapare ponte kangke lokacharli henlo pierthea dangalong ame kachechar idunke lojong si thek the chini dun de lepute pierthe ke dodun thangna chechar dun de lapen pierthe ingting cook ason si nang chemandeji lasi arta ingduk wok akopen charlie bom akopen si ke thek nangji ason anta kachini nangji ason haya bangsi charlie pon nangji akenang sotpusi than pachini Raki kecho hor ki jun bhang ki mong drugs kecho lahai huijong si Charlie dun mate kapajir podun pulotangte methanga hemalong sarpi sarbura atuma phan kapama tha ki pasung kachine ka son ang theklo lapen imena pensetame kache pasung ang theksi klang poputa thanpon lesi student atum pulote methang apia pwalam lapen lokethan atumalam karjudun akenang sot puta pachini pon lapen apia po atum setami methang asomara tuma phan kai kia por setami kache langdun akenang sotputa than pachini ponthu pinila bangso awareness camping ke dampon assumption English school apen Choki Hola Higher Secondary School Mera Beti High School Dokhora English High School apen Koilamati Arlong Rupat High School Longpho School ahem an labangso mai pemanpon student atum Raki Chochelo lapen Rakia Hormu Sepo lapen drugs hai hui chochelo ketok alopen paot kraisi jasimet pehang ponlo news report SLOA Karbi Anglong news channel. Because if you are choosing for the drugs, that means you are choosing the death, and then for your family, for your friends, and then for all the community, you have to aware on drugs, on anti-drugs. So from today onwards, we just know we have taken the oath. That means from today, we are living for all the best.